Pozdrav svima. 1. ožujka, odnosno marta, Bosna i Hercegovina obilježava Dan nezavisnosti. 1. marta 1992. održan je referendum na kojem je donesena odluka o proglašenju nezavisnosti BiH od ostatka Jugoslavije. Na referendum je izašla većina građana, njih preko 60%, ali uglavnom Bošnjaka i Hrvata, dok je većina bosanskih Srba odlučila bojkotirati referendum. I ne samo referendum, nego i odluku o nezavisnosti. Neslaganje oko toga treba li Bosna biti nezavisna država ili ostati u istoj zajednici sa Srbijom, ubrzo će rezultirati ratom koji će trajati sljedeće 3 godine. A rezultirat će i time da 30 godina kasnije polovica države, točnije entitet RS, ovaj dan ne smatra svojim praznikom. Dakle, više od 30 godina nakon referenduma, kako ocijeniti bosansko-hercegovačku nezavisnost? Prvo, u odnosu na susjede, to jest bivše Jugoslavenske republike. Iako je međunarodno priznata kao država, BiH već 30 godina ima problema sa susjedima, naravno mislim na Hrvatsku i Srbiju, koje se često ponašaju kao da se radi o državi, o čijoj bi se sudbini trebalo raspravljati u Zagrebu i Beogradu podjednako kao i u Sarajevu. Nažalost, to misli i dobar dio bosansko-hercegovačkih Hrvata i Srba. Isto tako, treba biti iskren i reći da se u posljednjih 30 godina i dobar dio Bošnjaka, posebno predstavnika političkih elita, ponašao tako da su inzistiranjem na prebliskim vezama s Turskom i oni na brojne načine dovodili u pitanje nezavisnost svoje domovine. I dok je nezavisnost od Zagreba, Beograda ili Istanbula ipak zakonski neupitna, zavisnost od međunarodne zajednice je čak i ozakonjena. O tome najbolje govori položaj visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Naime, ako su izbori i ustav temelj demokracije i državnosti, a jedan političar koji nema bosansko-hercegovačko državljanstvo ima moć i pravo da mijenja izborni zakon i ustav BiH, onda je i sama državna nezavisnost upitna. I kada je 1995. takvo stanje uvedeno, nitko se nije previše bunio jer se to pokazalo jedinim načinom da se završi rat. Ali da takvo stanje traje i 30 godina nakon završetka rata i da je jedan stranac kao predstavnik međunarodne zajednice i dalje važniji garant mira i državnog integriteta od samih građana i političara BiH, doista je poražavajuća činjenica. Naposljetku, kada govorimo o nezavisnosti, govorimo u stvari o slobodi, kako državnoj, tako i onoj njezinih državljana. A jesu li svi državljani Bosne i Hercegovine danas slobodni? Pritom čak ne mislim u ekonomskom smislu, jer u tom smislu ni većina građana ostalih država u svijetu nije. Mislim na političku slobodu. Jesu li svi Bosanci i Hercegovci, svi Bošnjaci, Srbi, Hrvati i posebno oni koji se naziva ostalima, slobodni da svoja politička prava ostvaruju u svim dijelovima države na jednak način, to jest imaju li nezavisnost političkog djelovanja i odlučivanja? Nažalost nemaju, a za to je najvećim dijelom odgovoran upravo državni ustav. I zato za kraj, umjesto pitanja kako državljani Bosne i Hercegovine danas definiraju i vrednuju nezavisnost, možda bi važnije bilo pronaći odgovor na pitanje kako državljani Bosne i Hercegovine danas uopće definiraju i vrednuju državnost. Jer nema spora da termini država i nezavisnost u različitim dijelovima BiH posljednjih 30 godina nemaju isto značenje. Da, siguran sam da i oni u Krajini, u Hercegovini, u Posavini ili Srednjoj Bosni žele živjeti u stabilnoj i nezavisnoj državi. Ali mislim da se bitno razlikuju po tome kako bi se ta njihova država u stvari zvala i od koga bi bila nezavisna, a od koga zavisna.